السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Përshëndetje dhe Zoti qofshin mbi ju. أولا Vetëm pak kështu, a mundet pimbonësh bëni këta incizimet, pak kështu se pengojnë pak. Ma edhe pak ndëjo djalë. Po, ose ullët. Ulenit. تداشروا قولوا قولوا يلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Përmendi filloj me bismillah, duke hekur shahadetin dhe tha, ju betom në dëshmoj në Allahun Gjereshanu që me të vërtet ju dua për hir të Allahu Gjereshanu. Tha ju jeni vëllezërit e mikët. فما أتينا إلا لمحبتكم ولنتزاور في الله تبارك وتعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتبادلين فيه وللمتزاورين فيه. Përsëri përmendën se ata të cilët duhen në emër të Allahu Gjereshanu, përmendi disa hadithe të Muhamedit alayhis salatu vesselam, një prej atyre të cilët ditën e gjykimit do të jenë në mbrojtjen e Allahu Gjereshanu, të cilët besimtar, të cilët janë dashur për hir të Allahu Gjereshanu, edhe përmendi hadithin në cili ditën e gjykimit Allahu Gjereshanu do t'i thras ku janë ata të cilët janë dashur për hir të Allahu Gjereshanu. ثم أشكر كل من ساهم في حصول هذا اللقاء وهذه الزيارة المباركة ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين والإخوة القائمين على الإفتاء في هذه البلاد وكذلك سعادة السفير الأستاذ فيصل بن غازي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا وأن يبارك لهم فيما يحبون وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتهم. Falenderoj në emër të parë falenderoj Mbretërinë e Arabisë Saudite edhe të gjithë ata të cilët kanë punuar në ardhjen time këtu në Maqedoni, në krye me mbretin e Arabisë, Mbretërinë e Arabisë Saudite, Salman ibn Abdulazizin, princin, kurorin e princit të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmanin, ambasadorin e Arabisë Saudite i cili është në Tiranë, shkëlqësia e tij Faisal ibn Ghazi Hifdhi, edhe gjithashtu në krye gjithë këtyre edhe kryetarin e Bashkisë Islame apo riasetin e Bashkisë Islame, Bashkinë Islame Fetare të Republikës së Maqedonisë së Veriut në krye me Haxhi Reis ulemans të Shaqir Efendi Feta. يقول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم. فالأنبياء
الله تبارك وتعالى أرسلهم إلى الناس يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. مبشرين من أطاعهم بالجنة بمرضاة الله تبارك وتعالى والحياة السعيدة قبل ذلك في الدنيا، ومنذرين من عصاهم بالشقاء في الدنيا والعذاب الأليم الشديد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم Amin. ولإخواننا المسلمين. Një prej atyre përmendën disa ajete kuranore për mëshirën Allahu xhaleshanu ndaj njerëzimit, duke i dërguar pejgamber ler edhe atë prej të njëjtit popull komp, që të i paralajmërojnë për të mirët Allahu xhaleshanu me një përfundim të gjithë ata të cilët i lexoj. Pejgamberët janë mëshirë për gjithë njerëzimin që kanë ardhur. والنبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس ودخولهم في الإسلام وهدايتهم، حتى أنه كان يتألم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع له، فقال الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أي لعلك يا محمد مهلك نفسك. نعم. Përmendën Muhamedin alayhis salam, pejgamberin e fundit, I cili ka pas kujdes të madh për udhëzimin e njerëzimit, sidomos e dini ju se edhe ka bërë lutje, dua për pranimin e prindve të tij, edhe haxhës së tij Islamit. Thotë jeta e tij ka qenë këtë në shërbim të thirrjes në Islam, për të I mbrojtur musliman që mos largohen, mos devijohen nga Islami. حتى مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه والناس فيقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش وهوام الأرض يسقطون فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار. هكذا مثل نفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصه على هداية الناس وبعد الناس عنه وعدم استجابتهم له. Allahu xhaleshanu tregon për Muhamedin alayhis salam se ka qenë njëri I cili me vërtet edhe përmendën një shembull se unë jam si atë shtratin kur e shtrojmë, edhe ndër shtratin është zjarri I kallët, dhe punoj vetëm për të shpëtuar njerëzit nga I zjarri I cili është djegës, edhe qëllimi I Muhamedit alayhis salam ka qenë që ti mbrojë njerëzit në rrugën e drejtë, ti ruaj nga zjarri I xhenemit. بل كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أناس هو في أشد الحرص على هدايتهم وهم في أشد الحرص على قتله وإيذائه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك من بلادهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ajetet kuranore të cilët I përcjelli imami nderuar I Qabës thotë se të gjithë çdo herë bëjnë tentativa për ta penguar Islamin, edhe në kohën e Muhamedit alayhis salam, mirë po përsëri pejgamberi alayhis salam ka qenë në vazhdimsi I fortë, I fuqishëm, edhe nuk ka qenë I luhatët në thirrjen të cilën e ka saktuar Allahu xhaleshanu për ta nxjerrë në dritën e Allahu xhaleshanu. لذلك صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا فيه خير إلا دل أمته عليه، ولا شيئا فيه شر إلا حذر أمته منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخير كل الخير في اتباعه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، والشر
في البعد عن طريقه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. Për atë për Muhamedi alayhis salam çdo I cili e ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam është I udhëzuar, edhe ata të cilët largohen, devijojnë nga rruga e pejgamberit alayhis salam, nga rruga e sunetit Muhamedit alayhis salam janë të humbur. هذا حرصه في الدنيا ويوم القيامة عندما يحشر الناس وتدنو الشمس من رؤوس الخلق بقدر ميل والناس بحسب أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والأنبياء يقولون نفسي نفسي، يأتون الناس إلى آدم عليه السلام فيقول نفسي نفسي، ثم يأتون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ثم يأتون إلى موسى إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يأتون إلى محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد عند عرش الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيقول الرب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فماذا يقول؟ لا يقول نفسي نفسي، وإنما يقول أمتي أمتي يا رب. Allahu akbar. Tregoj për punën e cila do të vjen në ahiret, ngjarjet të cilat do ndodhin, të gjithë njerëzit do të kenë ata problemet e veta, edhe secili do të thotë për veten e vet, do të kërkojë ndihmë, do të fillojnë nga pejgamberët, mos I përmendin, nga Ibrahimi alayhis salam, Hazreti Isa, të gjithë pejgamberët nuk do të kenë mundësi për të ndihmuar umetet, pa marrë parasysh, pa edhe umetet e tyre që kanë qenë më herët, do të pejgamberi alayhis salam do të bëjë sejdë Allahu xhaleshanu, do të I përulet Allahu xhaleshanu dhe Zoti xhaleshanu thotë çoe kokën o Muhammed. Pa kur e çon kokën Muhamedi alayhis salam prej sejdës, Allahu xhaleshanu thot urdhno, thot pe çka dosh. Pejgamberi alayhis salam nuk folën për në veten e vet, por thot 3 herë ummeti ummeti, që do thotë edhe ajo ndërmjetësimi I pejgamberit alayhis salam ditën e gjykimit, kur do të jetë si e përmendi shehi apo doktor Mahiri, imam I Mekës, se djersitë e njerëzit do të mbulohen me djersa, ashtu do të jetë temperaturë e madhe. Pejgamberi alayhis salam jo vetëm këtë botë, po edhe në botën tjetër do të jetë ndërmjetësues, edhe do të jetë prej atyre të cilët do të luftojë që ummeti I atij që mos të hinë në xhenet. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وحبه لهم يتمنى أن يرى من يأتي من أمته من بعده بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله الصحابة أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي فيؤمنوا بي ولم يروني. Hazreti Pejgamberi alayhis salam çdo herë ka dash për ne, për umetin I cili do të vjen, edhe me një rast prej rastëve shokëve vet u ka thonë se do të vjen një umet I cili do të jenë vëllezërit e mi. Edhe sahabët pak janë habit ata shokët, se është shumë interesant kur I thotë dikujt vëllau dhe kur I thotë shok, vëllau ka shkallën më të lartë, edhe këta sahabët pak fillojnë njëri tjetrit, e ulin pak atë që kanë pas atë dashuri, jo dashurinë, po se Muhamedi alayhis salam thotë I qumë vllazit të cilët do të vjen, po kur përmendën pejgamberi alayhis salam, ato do të jenë të cilët nuk më shohën mua edhe do të besojnë, për atë I kanë quajtur pe Muhamedi alayhis salam vëllezër, kurse ju jeni dëshmitar, më shihni edhe për atë ju quaj shok. Ka dallim shok dhe vllau. فكلنا يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا يحب النبي بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله تبارك وتعالى المحبة في اتباعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم.
Tregon ajetin kuranor të cilin e lexoj, ata të cilët e duan Muhamedit alayhis salam duhet të edhe të veprojnë në bazë të atyre të dashurinë që e kanë në Muhamedit alayhis salam. Dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam është edhe veprimi i sunetit të Muhamedit alayhis salam. Edhe gjithë ne shpresojmë që të kena dëshirë për ta taku, po edhe për ta pa Hazreti pejgamberin alayhis salam ditën e gjykimit. فلذا أحبتي الكرام لنهيئ أنفسنا بإذن الله تبارك وتعالى بالاجتماع مع رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو راض عنا. Të nderuar vëllezër, xhamat i nderuar, thotë të gjithë duhet të përgatitena për të e taku Muhamedit alayhis salam, për ta parë edhe të jena në ombrellën e Muhamedit alayhis salam ditën e gjykimit. ونجتهد في اتباعنا له بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فما نعلم من أمر يأمر به إلا ونقول سمعا وطاعة، ولا شيء ينهى عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلا ونبتعد عنه. Nëse ndëgjojmë fjalën e Muhamedit alayhis salam, nuk duhet të him në komente, po vetëm duhet ta zbatojmë. Nëse thot punoni, duhet të veprojmë. Nëse pejgamberi alayhis salam largoheni, duhet të largojmë, edhe jo të komentojmë. Po duhet vetëm të him në zbatim. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وولاة أمرنا وعلمائنا وكل من أحبنا فيك وكل من أحببناه فيك، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.